Mitolon to Romi Amiar， 祈祷每一天。Salikaka mapulong， 平安。Datlamikan kita to pipafeli no kawas ititaanan to palohai a Romiar. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas. Ato maru sapasama no mita anini a Romiar。 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天，愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以Luka sa ka-6 atsipang siwa ko sapaw atusir suasa sa pitafingan ci yesan ko pinaulan amin na hani masatak na iji yesan ko tatamanay a ichel ami aslah to tamtamtaw amin saan。 路加福音第6章19节说，大家都想要摸他，因为有能力从他身上发出来，治好了他们。Salikakaaw iraay aja ko asata no tatirengan ita ado ira ko karawrawan aslemak I orib ita to Romi Amiar a maruray ko falojo nika tatamaan ko ichel ni Yes Kristo ami asah to tatirengan ato falojo ato alingon no mita saka yumiraol kita I cingranan I pakapilayat kita to mikumi ningda。 我们的肉体总有病痛，我们也会因为日常生活中烦扰的事物而身心疲惫，但耶稣基督的大能使我们的身心灵得医治。当我们与主亲近，就必得着恩典。Mitolon kita， 我们同心祷告。Sila itay a kawas upitiaran no urib ako kiso u asasa no tatirengan atururay no farujo marasaka rarima to ko asingo ako nikaw rira nikapot ko tapang ci Yes Kristo I takwanan yomiraw kako to tapang I matumes ko siniasa iso I urib ako ta maasah kako。 恩典的主，你是我生命的依靠，身体的病痛和心中的忧虑使我的灵软弱，但耶稣基督与我同在。当我与主亲近时，你的恩典必充满我，使我得着医治。Pakami I tatamanay angangan nutapang ci Yes Kristo a mitolon。 Amen。 Nanay mapalumer no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。